Prije nego što poslušate ovaj klip, zamolili bismo vas da se subscribe-ujete na naš kanal. Elwood Radio. Mnogi su im predviđali i brak, a čini se da do toga ipak neće doći. Rada Manojlović i njen dečko, kolega Haris Berković, nisu u dobrim odnosima, pa ga je pevačica zbog šokantnog razloga izbacila iz stana. Par nije krio da je u njihovim odnosu povremeno dolazilo do zahlađenja. Rada nije želela da veruje glasinama da joj je Haris neveran. U medijima se pisalo da je jedna od devojaka sa kojom je on bio poslala njihovu zajedničku fotografiju iz kreveta. Rada je navodno izbacila Harisa iz stana jer je na njegovom telefonu dok se tuširao pronašla poruke upućene jednoj njenoj koleginici. Potom su raskinuli, a pevačica je sumnjala da su u njihovoj vezi presudile vrađbine. Šuškalo se da su joj komšinice iz rodnog mesta vračale i da je u dvorištu nalazila sveće i crveni konac. Iako je maštala o braku i deci sa Harisom, mediji pišu da je ovih dana Rada u depresiji. Nakon svega pevačici je srce ubrzano lupalo, pa se navodno nagutala lekova za smirenje. Zamolili bismo vas da se subscribe-ujete na naš kanal.